chance has got Graham Barkers right now. In fact, he's got to beat Kenny Coast down into turn number 1. Because I believe if Kenny Coast gets the plane coming out of turn 1, maar ek moet wees, die ander man wat ook baie indrukwekkend is definitief Mac Horn en Xavier Horn, die twee van hulle wat baie achteruit, wat prachtig ruik vir die plek. Ryan Parkins uit 100 beklei en dit was absoluut 'n volle vaart,